امبارح. الله يصلح حالك يا حبيبتي، ما معيش فكه والله. هات الفلوس وانا هفكلك انا يا بيه. ما خلاص بقى يا حبيبتي، انتوا وهي ما قلت لكم ما معيش فكه. شوفوا انتوا رايحين فين. يا بيه انا لو ما كملتش ال 100 جنيه المعلم الاعور هيشوه وشي. معلم الاعور مين اللي هيشوه وشك؟ يخرب بيتك يا حلاوه، ايه اللي انت قلتيه ده؟ معلم الاعور؟ انا ما قلتش معلم الاعور، انا قصدي يعني امي في المستشفى وانا عايزه اجيب لها العلاج بتاعها يعني. انت بتكذبي عليا صح؟ لا انا مش بكذب. ماشي، خد ال 100 جنيه اهي عشان تجيب العلاج لامك. شكرا يا بيه، ربنا يخليك. اما اروح عشان اجيب العلاج لامي يا بت. انا مش مستريح للبت دي، شكلي في حاجه وانا لازم اعرفها. تعالي هنا يا روح ماما، بقى انت رايحه تقولي للراجل اللي احنا شغالين مع المعلم ما يا غبيه عشان يرضى يديني فلوس لما يعرف ان المعلم هيشوه وش. انت عارفه فيها ايه؟ دي فيها كلبوش. يعني ايه كلبوش؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني ممكن يبلغ عننا الحكومه واحنا هنروح في داهيه. خلاص ما عدتش هعملها تاني، بعد كده هبقى اخد بالي. طب يلا امشي قدامي عشان نروح للمعلم. حاضر. يا نهار اسود، انا لازم الحق البت دي في اسرع وقت. معلم ها يا بت يا صابونه، لميتوا كام النهارده؟ انا لميت 175 جنيه يا معلم. جدع يا بت يا حلاوه. وانت يا بت يا صابونه لميتي كام النهارده؟ انا لميت 120 جنيه. شغلك ما عادش عاجبني يا بت يا صابونه. حقك عليا يا معلم، اخر مره. اخر تحذير لك يا بت يا صابونه، لو ما جيتليش المره الجايه معاكي فلوس كويسه انا هشوه وش. هو انت مبسوط مني يا معلم؟ ايوه يا حلاوه، يلا روح نعمل لك شويه عشان تصحي بالليل تكملي شغل. معلم انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. انت عارفه مكان البت حلاوه يا بت يا صابونه؟ ايوه يا معلم، اكيد هتبقى قريبه في اخر الشارع هنا. والله العظيم اشوي لك وشك يا بت يا حلاوه وهقطع لك لسانك ده. تعالي معايا يا بت. ولا انا لازم الحق البت دي بسرعه قبل ما يروح لها. ايه ده؟ هي البت راحت فين يا بت يا صابونه؟ والله ما اعرف يا معلم، ده على طول بتنام هنا. ايه ده يا بيه؟ انت عايز مني ايه؟ وايه المكان الغريب ده؟ انت ليه ما قلتليش الحقيقه من الاول؟ حقيقة ايه يا بيه؟ انا مش فاهم حاجه، والنبي سيبني امشي. تمشي تروحي فين؟ ده لولايا انت كان زمانتك مقتوله دلوقتي. مقتوله ليه يا بيه؟ كفى الله الشر. المعلم الاعور اللي انت كنت شغاله معاه ده، سمعته هو بيقول انه عايز يخلص عليك، وكان ماشي معاه البت صاحبتك دي. لما سمعتهم هم بيقولوا كده جريت عليك وانت نايمه في الشارع واشتلتك وجريت قبل ما حد يشوفك. يا نهار اسود، ده زمان انا قلت له. زمان المعلم الاعور هيشوه وشي دلوقتي. طب اعمل ايه يا رب؟ ولا راح فين؟ ما تخافيش يا حبيبتي، محدش هيأذيك ولا حد هيجي جنبك. هو انت فين اهلك؟ انا امي وابويا عند ربنا، والمعلم الاعور هو اللي رباني من وانا صغيره. طب تعالي يا حبيبتي معايا، تعالي. تعالي هنا يا روح امك، بقى بتقولي على مكان البيت واروح هناك ما تلاقيهاش. والله العظيم يا معلم الاعور ما اعرف، هي دايما بتنام في المكان ده، اكيد حصل حاجه. البت دي بقت خطر على حياتي، يعني بعد ما كبرتها وعلمتها الصنعه تعمل معانا كده؟ ما ماشي. تقلقش يا معلم الاعور، انا هدور عليها وهجيبها لك لحد هنا. قدامك ساعه واحده بس، البت لو ما جبتهاش وجيتي تحت رجلي هنا اللي كنت هعمله فيها هعمله فيك انت. حاضر حاضر يا معلم. ولا يا صرمه، ايوه يا معلم. عايزك تمشي ورا البت دي وتعرف لي هي رايحه فين وجايه منين. حاضر يا معلم. هو انت مودينا على فين يا بيه؟ هوديك يا ست البنات علشان اجيب لك هدوم جديده بدل القرف اللي انت لابساه ده. والله هتلبسي هدوم حلوه يا حلاوه وتبقي زي القمر. انت بتقولي ايه؟ لا مش بقول حاجه. قولي لي بقى، انت اسمك ايه؟ انا اسمي حلاوه. حلاوه؟ ايه الاسم ده؟ مفيش الكلام ده من النهارده، انت اسمك همسه. همسه؟ اشمعنى همسه بالذات ده يا بيه؟ على اسم والدتي. والدتك اسمها همسه؟ اه اسمها همسه، الاسم مش عاجبك ولا ايه؟ لا حلو، همسه بقى. طب يلا بينا بقى عشان اوديك المحل تشتري الهدوم. ايه ده؟
فين الهدوم الجديده اللي انا جايبها لك؟ ده انا نسيتها جوه. نسيتها جوه؟ اشمعنى نسيت الهدوم الجديده جوه وجبت الجلابيه بتاعتك؟ تفكرني ايه بايه؟ دي الجلابيه بتاعتي عمري ما فرط فيها. يا رب صبرني. خليك واقفه اخش اجيبها لك واجي. اتفضلي يا مدام، اتفضلي يا انسه، اقوى عروض للسنه الجديده. احنا مش بتوع بكاصر، بس جالي صفقه بكاصر وهبيع البوكسر ب50 جنيه. ب 50 جنيه يا همسه، ب 25 جنيه. هو انت بتبيع الحاجه رخيصه كده ليه يا محمد يا اخويا؟ يلا يا همسه خلي العريان يلبس. دمك عسل يا محمد يا اخويا، وب5.5. مين الناس الزباله اللي دخلوا السوق دول وقاعدين على رصيف بيبيعوا دول؟ يلا يا مرشد. والله ما اعرف يا معلمه. طب تعالى معايا. انت مين اللي دخلك السوق ياض انت والبت دي؟ انت بتقول لمين يا دي؟ روح امك بدل ما لك لسانك ده. ايه ده بس يا همسه؟ في ايه؟ في ايه يا عم انت في حالك واحنا في حالنا، وانتوا بترزقوا واحنا بنرزق. انتوا واقفين على الرصيف بتبيعوا بسعر رخيص واحنا فاتحين محلات. والله بقى الشاطر اللي يكسب زبون. انت بتتحداني؟ ماشي، احنا هنبيع بسعر رخيص وتشوف. محمد جبه بتاع الغلابه ولا ايه يا همسه؟ وب5.5. وب5.5. ايه انا في ايه؟ كويس ان انت جيت يا ماجد يا اخويا. شايف الناس اللي بيبيعوا هناك دول؟ مالهم يا انا في؟ انا مش فاهم حاجه. بيبيعوا الهدوم برخص التراب وموقفين حالي، انا مش عارفه ابيع. بس كده ولا يا مرشد؟ نعم يا معلم ماجد، تحت امرك. شايف الواد والبت اللي على الرصيف هناك دول؟ هتاخد دي تحطها لهم هناك تحت الفرشه. امرك يا معلم. حمام. انت هتعمل ايه دلوقتي يا ماجد؟ انا مش فاهمه حاجه. اتقلي وهتشوفي كل حاجه بعينك. هو ايه ده يا اسطى محمد؟ البكاسه بتاعتكم كلها كده بايظه؟ ليه بس كده يا بيه؟ ده هدوم محمد خير رقم واحد في السوق كله. في إيه بس يا بيه؟ ايه اللي حصل؟ البوكسر يا اسطى محمد لسه جايبه امبارح وفي اول لبسه اتقطع. ما هو علشان كبير يا بيه. هي ايه دي اللي كبيره يا اسطى محمد؟ انت بتعمل ايه يالا؟ وايه اللي جابك هنا تاني؟ وانت مالك يا بت انت؟ انا مالي؟ طيب ماشي، انا هوريك بقى انا مالي. هو فايق يا همسه؟ انت رابطه الواد ده كده ليه؟ عشان هو عيل مصر باين وانا اللي هربيه. انتوا عايزين مني ايه؟ والله لو المعلمه توديكم في 60 داهيه. يلا يا همسه كفايه شغل النهارده، لم الفرشه دي بقى عشان انت هتروح للدكتور النهارده. برضه يا محمد عايز ناخد كيماوي عشان شعري يقع. يا همسه يا حبيبتي، ما هو علشان تخفي. هو انت لو حصل لك حاجه دلوقتي لا قدر الله هتسيبيني لوحدي؟ حاضر يا محمد اللي تشوفه. انت يالا انت وهي. ايه ده؟ في ايه يا محمد يا اخويا؟ حاضر يا محمد يا اخويا، هعمل كل اللي انت هتقولي عليه. طب يلا بقى يا همسه علشان نلم الفرشه. يا جدعان فكوني يا جدعان، والله ما عدت قادر. لا مش هنفكك، خليك قاعد كده لحد ما يبان لك صاحب ويبقى يفكك هو بقى. انت يالا انت وهي. ايه ده؟ في ايه يا محمد يا اخويا؟ في إيه بس يا باشا؟ احنا والله ما عملنا حاجه، احنا بناكلها بالحلال. والله العظيم يا باشا بناكلها بالحلال. ومين الولد المربوط ده؟ تاكلها بالحلال برضه اروح امك انت وهي. طب استنى يا باشا، ايه ده؟ والله العظيم يا باشا الحاجه دي مش بتاعتنا. اكتب يالا انت وهي قدام على الاسم. والله يا باشا ما عملتش حاجه يا باشا، البنت دي هي اللي رفضتني. ده بنت مفتريه يا باشا. بقول لك يالا انت اسمك ايه؟ اسمي مرشد يا باشا. بقى انا مفتريه يا روح امك؟ طب اقسم بالله لو ما لميتش نفسك انا هخليها يكسر في سنانك ده كله. بقول لك ايه يا بت انت ساعدنا البلطجه من الصبح، اقسم بالله هرميك بالاحداث. ايه ده بس يا باشا؟ اختي ملاش اي ذنب، انا معاك يا باشا، مشيها علشان خاطر اختي مريضه يا باشا ولازم تبدا الجلسات النهارده. لا يا محمد يا اخويا، انا هفضل معاك هنا، انا مستحيل اسيبك ان شاء الله لو هموت. يا همسه علشان خاطري يا همسه، روحي انت وابداي الجلسات، انا مظلوم وربنا اكيد هيبقى معايا. حاضر يا محمد يا اخويا. بقول لك يالا انت وهي تعالوا لي يلا عشان وكيل النبي عايزكم. برافو عليك كده يا مرشد، اتقبض عليهم. ايوه ايوه يا معلمه. مالك كده يا مرشد؟ لا 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 مفيش حاجه، انا تمام. تأمريني باي حاجه؟ خد يلا يا مرشد، دول نصيبك. شكرا يا معلمه، استأذن انا. ازيك يا معلمه؟ انا كنت بس جاي اساعدك وهبيع معاكي على ما اخوكي يخرج بالسلامه. انا ما عادش معايا فلوس عشان اروح واجيب بضاعه وانزل اشتغل في السوق.
تخيل كمان ما عادش معايا فلوس عشان اروح اكمل جلسات علاجي. انا معايا فلوس يا معلمه، تعالي نروح المستشفى تكملي جلسات علاجك وردهم لي في اي وقت. بجد انت طلعت طيب قوي يا مرشد. يلا نروح بسرعه وما نضيعش وقت. محمد ازيك يا همسه؟ ازيك يا ست هاني؟ محتاجه اي حاجه اجيبها لك؟ ايه ده يا همسه انت تعرفيه؟ لا لا لا، ولا تعرفنا ولا اي حاجه. في ايه يا محمد يا اخويا؟ انت مفكرني هستعار منك ولا ايه؟ اخوكي؟ ايوه اخويا اللي صرف عليا بعد موت ام وابويا الله يرحمه. انت بتهزري يا همسه؟ انت عارفه ده شغال ايه؟ ده شغال عامل نظافه، يعني شغال زبال. الزبال ده هو اللي صرف عليا وخلاني اخش احسن المدارس واحسن الدروس. ولا ايه يا محمد يا اخويا؟ ربنا يخليك ليا يا ست البنات كلهم. ويخليك لي يا محمد يا اخويا. ده همسه المتكبره اللي عامله لنا فيها ست هانم ومتفوقه علينا كلنا حتى في الدراسه، يطلع اخوها شغال عامل نظافه زبال. والله العظيم انا مش مصدقه ده من اخويا شغال زبال. طب تفتكري نفضحها في المدرسه الاول ولا في الدرس؟ لازم صحابنا كلهم يعرفوا ان اخوها زبال. لا انا ماليش دعوه. انت عارف ان همسه ايديها اطول من لسانها، وهمسه لو عرفت حاجه زي كده هتموتني. ولا انت نسيت القلم اللي هديتهولك لما انت قلت لها انا بحبك؟ على فكره بقى ما حصلش. طب يلا يبقى ما حصلش عشان ما نتاخرش على الدرس. همسه انا جهزت لك الشنطه بتاعتك، وكمان جهزت لك السندوتشات والشيبس بتاعك والعصير بتاعك. تعبت نفسك كده ليه بس يا محمد يا اخويا؟ ولا تعب ولا حاجه يا روح قلبي. انا كمان جبت لك فلوس الدرس عشان لو الاستاذ بتاعك طلب منك الفلوس. ربنا يخليك ليا يا محمد يا اخويا. ويخليك ليا يا رب. همسه انا عايز اقول لك على حاجه بس ما تزعليش مني. انا ما عادش هشتغل الشغل بتاعي ده علشان شكلك قدام صحابي. اللي انت بتقوله ده يا محمد مش انت بتقول برضه مش شغلتنا بس احسن من قعدتنا ولا ايه يا محمد؟ صح يا همسه. روح شوف شغلك يا محمد وانا هروح الدرس بتاعي عشان ورايا امتحان. حبايب قلبي ما تعرفوش عامل نظافه يلم لنا الزباله اللي قدام باب الدرس؟ لا والله يا مستر ما نعرفش. انا اعرف واحد يا مستر. مين يا ادهم؟ اخو همسه اللي معانا شغال زبال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ همسه انت نسيت السندوتشات بتاعتك. هو ده يا مستر اخو همسه اللي شغال زبال. في ايه انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ لا مفيش حاجه يا همسه. همسه انت نسيت السندوتشات بتاعتك. هو ده اخو همسه الزبال اللي انا قلت لك عليه. بص يا ابني انا عايزك تلم لي الزباله اللي قدام باب الدرس دي وتنضفها وتجيلي عشان احاسبك. في ايه يا استاذ شربين ما تكلموا حلو؟ في ايه يا همسه؟ عيب كده، ما تزعقش المستر بتاعك. مش انت قلت لي الشغل مش عيب؟ يلا خش الدرس بتاعك بقى وما تزعليش. حاضر يا اخويا. كده الدرس خلص يا اولاد، مش عايز بقى حد فيكم يتاخر الحصه الجايه. وانت يا همسه عايزك تدي الفلوس دي لاخوكي تمن الزباله اللي هو لمها. بقى انت بتقول للمستر ان انا يا اخويا زبال؟ انا هوريك اختي الزبال هتعمل فيك ايه؟ اهدي بس يا همسه هو اكيد ما كانش يقصد. اهدي انت يا هنا، هتعملي ايه يعني؟ وبعدين انت شايفه نفسك ليه؟ انا لو قلت لابويا هيوديكي في 60 داهيه انت واخوكي الزبال. اسكت يا ادهم بقى انت كمان. مش هسكت. طيب ماشي انا هسكتك بطريقتي. تعالى لي. في ايه بس مالك يا محمد يا اخويا قاعد كده ليه وسايب الشغل بتاعك؟ مفيش يا همسه، قرفت من الشغل وقرفت من كل حاجه. طب ليه بس؟ ده حتى المستر جايب لك الفلوس دي بيقول لك تسلم ايدك. قوم بقى هات لنا اكل ما تبقاش بخيل. ماشي يا همسه. ايه ده في ايه؟ تعال معايا، في ايه بس يا باشا؟ تعال معايا على الاسم والخمه كنت هتعرف. استنى بس. محمد انت عملت ايه بس يا محمد يا اخويا؟ والله يا همسه ما عملت اي حاجه. انا عملت ايه بس يا باشا؟ اخلص خلاص يالا. هو ده اللي ضربك يا ادهم؟ ايوه يا بابا، همسه هي اللي ضربتني واخويا الزبال اللي كان معاه. لا محمد اخويا ما عملش حاجه، انا اللي ضربته. محمد اخويا ما عملش حاجه، انا اللي ضربته. لا محمد اخويا ما عملش حاجه، محمد اخويا ما عملش حاجه، انا اللي ضربته. هو في ايه يا همسه؟ انا مش فاهم حاجه. انت عملت ايه؟ مش قلت لك يا اختي الزبال هوديكي في 60 داهيه انت واخوكي الزبال؟ لا من النبي يا ادهم بلاش اخويا ماليش في الدنيا الا هو. بقى انت اللي عملت كده في ابني يا زباله انت واخوكي ده؟ لا انا اللي عملت كده.
ابنك قليل الادب وعايز يتربى زي ابوه. اسكت بقى والنبي يا محمد يا اخويا، والنبي يا بيه خرج له خير ماليش الا هو. موافق، هخرج لك اخوكي بس عندي شرط، توطي تبوسي رجلي وبعدين تبوسي رجلي بنتي. ماشي موافقه. همسه لو عملت كده ولا انت اختي ولا اعرفك. يا همسه يا همسه انت قاعده ليه كده؟ بقول لك ايه يا محمد، سيبني قاعده، انا مش همشي من هنا غير وانت معايا. طب روحي يا همسه وتعالي بكره. بقول لك يا محمد سيبني قاعده. همسه في ايه؟ ايه اللي حصل لمحمد اخوك؟ هنا كويس ان انت جيتي. ابو ادهم بعت الشرطه وخدت اخويا، وانا اخويا ما عملش حاجه اصلا. طب وانت ليه ما قلتلهمش ان ادهم فضل يشتمك وانت ضربتيه؟ طب تشهدي كده للظابط يا انا ويا رب يخرجني من هنا بقى. ماشي يا محمد. طب يلا يا هنا نروح نقول للظابط بسرعه. باشا انت تاني، واقسم بالله لو مشيتي من هنا دلوقتي لدخلك الحجز مع اخوك. اسمعني بس يا باشا، انا جبت واحده صاحبتي معايا في الدرس، هي تحكي لك على كل حاجه حصلت. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هنا يا باشا. طب عايزك تحكي لي كل حاجه بالحرف الواحد، ولو كذبت عليا في كلمه هحبسك انت واهلي. احكي له يا هنا الصراحه. انا هقول لك على كل حاجه يا باشا. ادم هو اللي شتم همسه وقعد يقول لها يا اخت الزبال. يلا افراد. همسه كده يا محمد كنت هتتسجن وتسيبني لوحدي؟ اعمل ايه بس؟ كله مني بس. يلا الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا محمد. الله يسلمك يا هنا، وشكرا على وقفتك جنبي انا وهمسه. انت بتشكرني على ايه؟ دي اقل حاجه اقدر اعملها لهمسه. امشي انا بقى علشان ما اتاخرش على البيت. سلام يا همسه. يلا يا همسه عشان احنا كمان نمشي. يلا يا محمد بقى عشان ترتاح. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هقول لك هنعمل ايه. كده يا محمد يا اخويا كنت هتتسجن وتسيبني لوحدي؟ اعمل ايه بس يا همسه؟ ما كله منك، الحمد لله ان هي عدت على خير. يعني انت زعلان مني يا محمد يا اخويا؟ لا يا همسه ولا زعلان منك ولا حاجه، انت اخت حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا محمد. الله يسلمك يا هنا، وشكرا على وقفتك جنبي انا وهمسه، ده جميل عمري ما هنساهولك. انت بتشكرني على ايه؟ دي همسه دي اختي حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا هنا. امشي انا بقى علشان ما اتاخرش على البيت. سلام يا همسه. سلام يا محمد. يلا بينا احنا كمان يا همسه علشان نروح. يلا يا محمد عشان ترتاح. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هقول لك هنعمل. نورت بيتك يا محمد يا اخويا. يا همسه انا كنت فاكر ان انا مش هشوف الشقه دي تاني، وانتي كنت هتترمي في الشارع. ليه بس كده يا محمد يا اخويا؟ كنت هترمى في الشارع ليه؟ كنت هتدفع فلوس الايجار منين يا همسه؟ وكنت هتاكلي وتشربي منين؟ بلاش بقى السيره الوحشه دي. انت عارفه صاحبتك هنا دي طلعت جدع قوي، لولاها انا ما كنتش خرجت. دي صاحبتي هنا اللي انا طلعت بيها من الدنيا. انا مش بعتبرها صاحبتي، لا انا بعتبرها اختي، انا بحبها قوي. ربنا يخليكم لبعض. خدي بقى يا ستي، انزلي جيبي لي حاجه من السوبر ماركت علشان النهارده اعمل لك مكرونه بشاميل تاكلي صوابعك وراها. يا محمد يا اخويا انا وحشني اكله. ازيك يا اخت الزبال؟ شكرا يا ادهم، شكرا على كل حاجه عملتها معايا. انت كنت طيب وبتحبني، لا عملت كده فيا انا واخويا؟ عشان انت عمرك ما حبيتيني. فاكره لما قلت لك بحبك وضربتيني بالقلم، ولا لما مسكتيني ضربتيني كده؟ حقك عليا يا ادهم، على كل حاجه عملتها فيك. ومن النهارده ايه رايك نكون اصحاب واحسن من الاول كمان؟ بجد يا همسه انا فرحان قوي. ومن النهارده يا ستي عشان اصالحك كمان هاخدك ونخرج، ايه رايك؟ ماشي يا ادهم موافقه. همشي انا بقى. ماشي يا ادهم انا هوريك. انت رايح فين؟ انت مالك؟ ومن النهارده مش عايز اعرفك تاني. تمام يا ادهم انت وهمسه. محمد يا اخويا انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. الصراحه كده ادهم جه واعتذر لي وانا سامحته عشان انا قلبي طيب زيك. ماشي يا همسه، اهم حاجه بس ما تعمليش مشاكل، وروح اعتذر لابوك كمان. ماشي يا محمد يا اخويا همشي انا بقى. ادهم انت رايح فين؟ انت مالك؟ انا نازل اقابل همسه، وانا وهمسه على فكره رجعنا اصحاب واحسن من الاول كمان. طب انا عايزه اوريك حاجه. ايه الحاجه دي؟ تعالى بس مش هنتاخر هوريها لك. ايه ده؟ ادهم ادهم في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ همسه انت عملت ايه في ادهم؟ والله مش انا اللي عملت فيه كده، والله مش انا اللي عملت فيه كده. صدق الله العظيم. همسه انت ايه اللي معادك مع الراجل المقرف ده؟
حقك عليا يا عم محمد، ما تزعلش. هنا ما ينفعش كده، عيب اللي انت بتقوليه ده زي بابا برضه. مين ده اللي زي بابا؟ انت بتقارني الاكل المورث ده ببابا؟ انت هبله. هنا عيب كده، عم محمد بيحفظ لي قران وبيعلمني كمان. براحتك. حقك عليا يا عم محمد، ما تزعلش من هنا اختي. لا يا بنتي مش زعلان، هي بس فكرتني ببنتي. ما تحكي لي شويه يا عم محمد عن بنتك دي. هحكي لك. حقك عليا يا بنتي، ما تزعليش مني. انا عارف ان انت جعانه والله، بس انا مش معايا فلوس اجيب لك اكل. سامحيني بقى والنبي ما تعيطيش. طب انا هروح اتصرف في فلوس علشان اجيب لك اكل واجي. خليكي هنا. خلصت الشغل كله؟ طب ثواني كده. لا حول ولا قوة الا بالله. ده مين اللي رمى ضنا كده؟ بس ايه ده؟ بس كده يا بنتي، هي دي كل الحكايه. ومن ساعتها بدور على بنتي في كل حته وبرضه مش لاقيها. يا نهار اسود، دي نفس الحكايه اللي بابا حكاها لي على هنا. طب ما تزعلش يا عم محمد، ان شاء الله هتلاقيها. همشي انا بقى. هتروحي فين يا بنتي؟ هروح لبابا وهرجع لك تاني. بابا يا بابا، ايه يا همسه يا حبيبتي؟ انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. اتكلمي يا حبيبتي في ايه؟ هنا بتهزق عم محمد وبتكلمه بطريقه مش كويسه. ايه اللي انت بتقولي ده؟ حصل امتى الكلام ده؟ وعم محمد بيحفظني قران. هنا كانت معديه وقعدت تشتم فيه وتهزقه. ماشي يا هنا، حسابها معايا بعدين. هنا اطلعي انت دلوقتي يا همسه البيت. بابا انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. إيه في ايه تاني يا همسه؟ اتكلمي. مش انت لقيت هنا مرميه في الشارع وملفوفه في لفه بيضه وانت اخدتها؟ همسه ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، ويلا اطلعي على البيت. حاضر يا بابا. انت يا هنا، نعم يا بابا. ايه اللي انت عملتيه مع عم محمد ده؟ بابا الراجل ده مش من مستوانا عشان انت تقعد معاه، ده راجل زباله. انت بنت مش محترمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عم محمد ده راجل كويس وغلبان، وغير كده بيحفظ همسه اخت القران. بابا انا بكره الراجل ده. اخر انذار ليكي يعني، لو عملت اي حاجه في عم محمد تاني انا هرميكي في الشارع زي ما جبتك منه. انت بتهددني يا بابا؟ ماشي. بس يا بنتي هي دي كل حكايتي. حكايتك يا عم محمد شبه حكايه هنا بالظبط، برضه بابا لقاها في الشارع. لقاها في الشارع؟ لقاها في الشارع ازاي يا بنتي؟ انا مش فاهم حاجه. بابا كان بيحكي لي ان هو لقاها هنا في الشارع ملفوفه في لفه بيضه واخدها وربها معايا. دي تبقى بنتي، دي تبقى بنتي. هنا خير يا مجد بيه، طلبت النجيله. كويس ان انت جيت يا عم محمد. عم محمد انا بعتذر لك بالنيابه عن اللي حصل من هنا. بنتي دي بنت مش محترمه وانا ما عرفتش اربيها، وعقابا ليها هرميها في الشارع زي ما جبتها منه. لا يا مجد بيه بالله عليك ما ترميهاش في الشارع، دي تبقى بنتي. ايوه يا بابا، هنا اللي انت جبتها من الشارع وربيتها معايا تبقى بنت عم محمد. بنته؟ بنتك ازاي يعني يا عم محمد؟ وازاي ما تقوليش حاجه زي دي كل السنين اللي فاتت دي؟ ما هو ما كانش يعرف يا بابا وانا اللي قلت له. بالله عليك يا مجد بيه ما ترميهاش في الشارع، خليها معاك وربيها وعلمها الصح من الغلط، وانا هفضل خدامكم طول عمري. انت قاعد مش شايف شغلك ليه؟ معلش يا هنا يا بنتي، هقوم دلوقتي اكمل شغل، اصل انا تعبان شويه معلش. طالما انت تعبان نجد الشغل، ما كنت تخليك قاعد في بيت. في ايه هنا؟ انت بتكلمي عم محمد كده ليه؟ ما تحترمي نفسك. همسه مالكيش دعوه، سيبيني اعرف اتعامل مع الناس الزباله دي. انت عارفه اللي بتكلمي ده يبقى مين؟ بس يا هنا، بس يا همسه يا بنتي بس. حاضر يا ست هاني، هقوم دلوقتي اكمل شغل. راجل مقرف. بابا شوف لك صفه مع هنا دي. في ايه يا امس؟ هنا عملت ايه تاني؟ هزقت عم محمد تاني وشتمته وهي ما تعرفش ان هو ابوها اصلا. برضه مفيش فايده فيها هنا دي. بنتي يا هنا تعالي هنا. نعم. ايه اللي انت عملتيه مع عم محمد تاني ده؟ قلت لك ده راجل مقرف وانا بكرهه. برضه يا هنا؟ ماشي يا هنا، غوري من وش اطلعي يلا على البيت ومفيش نزول من البيت، وحسابك معاه بعدين. هاي عرفتوا هتعملوا ايه؟ تحت امرك يا ست هاني. خير يا بيه في ايه؟ مين دول يا هنا يا بنتو؟ عايزين مني ايه؟